Sentyabrgacha emas, уже жоқ та, уже hech narsa жоқ та. Mine ko'chada qolgan o'sha da, уже kvartiradan chiqarib ota chiqdilar deb. Anan turib buna ради справедливости mına Xudoy turadi. Chiqib turib bo'lganda aytib beradi. Bunday kirib ketgach, Bular qilib atsa, biroq ma'lumot o'döge jetpeydi. O'döge ma'lumot jetmedi, o'döge javob qo'yadi. Bular harakat qiladi. Misali, hozir sentyabrgacha bular qo'ydi, bez dokument. Sentyabrdan keyin sizlar sentyabrgacha misal bo'lsa, ko'chada qilib ketamiz. Sentyabrgacha emas, уже жоқ та, уже hech narsa жоқ та. Mine ko'chada qolgan o'sha da, уже kvartiradan chiqarib ota chiqdilar deb. Tashqi ishlar ministrligi o'zining emas, elchilik yuradi. O'zbekiston elchiligini hech kim Ova adam yo'q. Bizlik aylanır bir net tema qaytalanib to'xtovlar kirib chiqadi. Yig'laylar, aytmaydi. İşte ödediniz, işte orada to'ra, işte uşul adamlar girsin deb talab qilib Qo'shib olg'ila ayollardan ham. Biz poselstvoda turamiz. 2 oydan beri uşak var. Oyundarlar, balalar ketedi. Alar ketip o'tdi. Жаш улуулар, жаштарга алышты ушинтип ызылдаш. Иштери жок, квартирага бергенге акчалары жок. Ната полон болот, ден күчө бергенде де посольство. Как өткір қатар киргизгиле. Вот, şu İçkeriga. Давайте sizlerin elçin atma. Давайте без телефона. Sizlerin öpülüngü da. Вот что важно görüp atasınız. Чтоб sizlerге доказать, что здесь вопрос не решается. Bu bakemenden girip қалаған жағына келіп көріп, өзі ана шығып тұрғанда. Az bu etki bakemeden dost giret dağı görüp, emne qanday jumuş bolatkan, emne kiyim чечип атат, qanday чечип атат, қалаған жаңы. Анан бирок мына ради справедливости мына Кудай турат. Чыгып туруп болгондо айтып берет. Ağıyım men şart jardırışı. Карамбаев халк элчилердин
экономика көтөрүп атат, баары кылып атат. Эми элементарный нерсе Кытай коронавирус башталганда 5 миллион маска жөнөтүп чыгат. Ушакта кыргыздар маскага акчасы жок, кыйналып жүрөт баардыгычы. Квартирасы бүтүп калды, жол кирелери жок, уже кыйналып атат. Кидала кылып атат, акчасы бербей. Акчаларын ала албай калып атышат. Биздин элчиликке келсек, мындай теманы жабыз. Вроде бы негизи мындай сөзүн ачыгын айтсаң, койсоңор жакшынакай татынакай элчиликти койгула, иштейм дегенчи. Болбосо бошотуп койгула, элдин баарын монча халк, монча элге уят кылып, эшикти каткылапчы. Не кереги бар эле ушул. Просто өзүбүз уят кылып атабыз. Өзүбүздүн бийликке салчы. Буякта мондай деген элдер чогулуп баардыгы турат, бирок биздин бир бийлик бүтүн көтөрүп койгон жок. Otur şöyle bir iki saat otur insanı. Lan paketinde tuvalet hazır. Otur o yerde. Şimdi yemesin. Uçlardan çok verin. Ben özür dilerim. Hadi Yürüyüş olmayın, koronavirüs degen yok. 3 aydan beri yattık, ballarız işsiz, aç kalıp bardılar. Patrondan da kul çıkata doğruşlar, kanka barış gerek. Pajağızda karakla uşun erseni 3 aydan beri kattayız. Buna hepsi karakla uşunu, şuna kartı koy. Eş nersesi yok. İçinde durup kırgız kızlar video alan bizi Karşı'dan gelen süreciye. Yerine kalı bile var. Davayı da inşallah. Kaçımı dizişte işte karı geçmesi gerek.